kubikula ebyawandiikibwa mmwe tufunira bwino w'abawandiisi. Olufumo lwa Atalanta Matayo chapter ya 25 olundi lwa 14 paka ku 17 lwa time. Gospel ya Matayo chapter ya 25 14 ku 17 kati kuba kiriboti n'omuntu yali ajja mu lugendo yayeta abaweereza be yabagemye ebintu bye mulala yamuwa talanta 5 owundi 2 n'owundi ndala ng'agira ku busobozi bwaibwe. Olikuwulira songe so no musada bwedde batalanta abantu baidi mu talanta mpira kwemba no kumanaginga embeera eyo ne ba talent so no musada nze bakinu kyagira ko yalingirira abaana ababairo nona yakaida yaba nongona awula kubale is a business they funa kuluka lu Africa the business tisobola kuba ku generation era ku generation bintu ebyo omusada mwindi asobola zaala abaana be yabula mu mwana asobola kutambuza business yafuna muganda business yaba ya family ebyefano biri mu irogo bintu bya kiyayi nabutendeze katwidi itiko batalanta kikuru kyobona no mala yamwe na mwongere mu amani kuleta gundi omuntu beni talanta yo malaya wa mala ati talanta sebo okuwatani omusada nga avire ka irire busiya aidega nali kuli amayirungi wa mutatenka techa ku Somalia ati bachikuba kulinka techangu baba bandosa abasada baidaro nekino omusada afunye mudinka bana batala ne omweleso bakola ne emyoleso ngaimwe muleta bibona kandi bwirugavu